A very good morning to you guys. Welcome to Asake Online. This is the Breakfast Club. My name is Brighton Ncube. Today we're talking about a different issue, the Mambo Dynasty, and my guest this morning is Chief Bekezela Nyathi to unpack the Mambo Dynasty and what's happening there. I know on Twitter, WhatsApp groups have been later circulating around the installation of these indunas in Bulawayo. So today I want to unpack that and more and get to hear from Chief Nyathi this morning. Good morning to you, sir. Thank you so much. Good morning, Mr. Brighton. Chief Nyathi ngubani? Thank you so much. Okokuqala ngibingelele abalandeli bohlelo kumbe abalandeli besite umhlaba wonke jikelele. Mina okhulumayo igama lami ngingu-Chief Bekezela Bhekimpi Nyathi. U-Chief Bekezela Bhekimpi Nyathi ngokuzalwa uphuma eNyathi entabeni zikaMambo. Lapho engiphuma khona ngizalelwe kulana lendawo inkaba yami khona phana ngokukhula la ngegazi khule ngiyimbongi umuntu obesondele kakhulu emasikweni, but I didn't know who am I until a certain time lapho kwavela khona ukuthi kahle kahle ngingubani. Yes. So just talk more about the installation of a king under the Mambo Dynasty. How did that come about? Ufaka kwenkosi ku Mambo Dynasty. Ngiyabonga mfowethu, yindaba esekudwini ekhulunywayo kulezi nsuku ekhona kuma social media, kuma WhatsApp groups, kukhulunywa ngoChief Nyathi, kukhulunywa ngama response engiwayenzayo circulator kakhulu concerning indaba yona leyo yobukhosi bukaMambo. Ukuthi kahle kahle kwahamba njani, kwenzakalani. uChief Nyathi lo okhulumayo nguye ophethe inyoka yelizwe kumbe ngingomunye walabo abaledlozi lelizwe, meaning ngingumuntu owayethunyiwe ukuthi agcobe inkosi uMambo spiritually. It's a long story. Liyakwazi ukuhlangana kwami lo Mike, sihlanganiswe ibusiness, nothing to do with anything eqondane lobukhosi, kodwa ke kwavela ngaleso sikhathi ngisiyalanda itruck yami engangithengile kuye. Nxa ngifika laphana ngafica iyena uMike Moyo engiphuphile, wathi ukuthi Nyathi ngikuphuphile kathi kahle kahle wayo. Then ngase ngimtshela ukuthi hayi mina nginguNyathi ngalezo sikhathi ngisesengumfundisi we12 apostoli, ngingumprofit, ngamprofita kakhulu. Ngesikhathi ngikhuluma la umoya wahle wehla, ngamtshela ukuthi wena unguMambo, wena uyinkosi. Angitsho kahle kahle not uMambo uyinkosi, ngoba umoya wongakhuluma ukuthi uyinkosi ubani. Kumele ngikuthathe ngikusentabeni zikaMambo ngiyekugcoba ubukhosi. Intaba zikaMambo zikithi eNyathi, kodwa ngokukhula ngingapha endaweni okuthiwa iKopa. Ngale ngikhula mina kwakusese ngamaplaza, kwakungasondawo ehlezi abantu, so I didn't know ukuthi kulobani okhona ngale njani. So I had to call my father, the old man who was still alive, kathesi ukhulu nguye uSihlahla ubabonzalayo, imbongi endala eNyathi. Abantu baseNyathi bayamazi, iZimbabwe nje bayamazi abantu abaningi. Wasiphelekezela lo Mike Moyo, safika entabeni zikaMambo. Nxa sifika entabeni zikaMambo sithola ugogo oyimondolo, ugogo Mamoyo onguye ukubheka izintaba laphana. Ubaba ngi-introduce ngoba mina vele ngangingabazi. Nxa ngi-introducer kugogo, ugogo angikhangela athi, hayi mntanami, ngiyayizwa indaba okuthiwa uhamba ngayo lapha. Indaba lezi asozami, intaba zabanikazi, intaba zabarozwi, intaba zikaMambo, intaba zabalozwi. Intaba lezi zilobungozi. Ungabuya lapha uklema ukuthi ulama powers or anything to do with i-membership, ungayisuye uyachaywa, uyangena enkingeni, uyafa lokufa, abantu sebephelile la. So ke ngenxa ukuthi ngangingumuntu obekholwa emoyeni owawungithumile, ngoba ngangingumprofit ngalezo sikhathi, ngatsho ukuthi hayi mina ngithunyiwe ukuthi ngizomgcoba ubaba engihamba laye lo umoyo ukuthi abe nguMambo, abe inkosi. Ugogo wasesithi kimi, hayi sizacela ngoba kulanto singayenza, angikwazi ukuvuma, angikwazi ukuyala. Ugogo wacela, nxa ecela ukucela kwabo kwesintu okwakungelani lami ngalezo sikhathi ngoba ngangingumfundisi. Kwahlatshelwa ingoma, nxa kuhlatshelwa ingoma liyafika idlozi kugogo. Nxa lifika idlozi kugogo, uyakhuluma ukhulu owakhulumayo ukuthi hayi umvumeleni umzukulu ayenze lento athi uzoyenza. So ke kwakuyipermission esayitholayo ukuthi sihambe siyefika ezintabeni ngenze lento engangithunyiwe. Sahamba logogo, lomkakhe ukhulunyoni, lomntanakhe uManyoni, lo baba, lo mama wami unfortunately swashona, wayekhona ngalelo langa ephila ugogo onzalayo uMasibantu uVodlozi. Sahamba safika ezintabeni
safika sathola idwala elikhulu abake befika laphana ezintabeni zikaMambo bayazwisisa ukuthi ngikhulumana kule dwala indawo kuthiwa kusesigodlweni lapho lifikela khona idwala elifleti lifike libikwe safika sabikwa kwathiwa abantwana hayi nampa lithe bebuye lapha lina yini libathumele kukhuluma ugogo ekhuluma ledlozi kumbe lezintaba mina konke lokho kwakungelani lami ngoba mina ngangingumfundisi engangufuna ukuthi ngigcobe indoda engihamba layo uMike Moyo ngiqeda lapho ngiyethatha iTruck yami emzini wakhe ngoba ngathi umakani ke ilungisa ngezenzela ibusiness yami kungelanto engihlanganisa laye beside yona lento engangilande that particular day. Alright, ngakhuphuka laye intaba ugogo ethi hayi khwelani kulana intaba sakhwela ngamthatha uMike ngafaka ilembu ngoba babethe ilembe libomva alingeni ngathatha elimhlophe ngakhumula phezulu ngazithandela ngathwala induku yami yepostoli ilana egobile lana hathi ke ngithwele namhlanje ngangathwali le sakhuphuka saphezulu kwentaba ngafika ngayenza lokho umoya owawuthe ngikwenze ikilesi sandla esagcoba uMike Moyo ukuba inkosi yabaRoss kumbe ukuba nguMambo. Now akuzange kube lenye into thize phecelezi kunjengalokho esenkuzo sokukhulunywa okwakhulunywayo mina ngimgcoba hayi akula beside yona lento to jump to phambili. Yes. We now ngene emanzini I think for 2 hours ukuphuma lesitulo senkosi. How did that happen? Yes, mase sehla khompana phezulu kwentaba siyehla siyathola ugogo usefake ilembu eliblue kwafika idlozi elikhulu elelizwe ugogo ngomunye othwele izinyoka zelizwe ugogo Mamoyo. Mina lami ngangabe kwazi ukuthi who am I kahle beside kuba ngumfundisi. Nxa ngisehla laphana semvela ngcoba phezulu kwentaba idlozi liyakhuluma kugogo Mamoyo ukuthi ke wena unguMambo lisitsho uMike. Wena uyinduna nkulu kuleli lizwe lamatshe uyinduna kaMambo kusukisela namhlanje lingehlukani. uMambo kakhulumi lutho ungakakhulumi wena ungakabambi emkhathini ungakaceli edlozini lelizwe nguwe ovulayo nguwe ohamba phambi kwakhe nguwe onyathelayo nguwe omgqokisayo nguwe omthwalela lokhu lalokho. Indima obuyidlala izolo ebidlalwa ngokhokho bakho bebusa labo Mambo bakuleli lizwe njengoba ubukhosi lobu sobuvusiwe yimi idlozi yimi utateguru ungwali engilinqandileyo lapha belikhona ngoba mina lami bengisebenzele South Africa la ubese South Africa sihlangane nje lapha ngesimo sokuthenga kumbe ukuthengiselana ama trucks kuphela. Alright, idlozi selingifaka entweni ebengingayazi mina ngangicabanga ukuthi ukhuluma lo baba not me ngoba ngangekho esintwini ubaba ngumuntu wesintu lamanje usagqoka amabheju kwakungelani lami vele ngangicabanga ukuthi ukhuluma lo baba wasenanzelela ukuthi kangizwa ngoba ngasensithi licho mina gogo wathi hathi ngathi licho baba wathi ngicho wena nguwe osebenza lo Mambo yimi engilibisela. So ke ngangiqala uku-introducewa kulolu hambo lwakoMambo uhambo lwedlozi engangingalazi. Suka lapho ngalayelwa izimbali ukuthi suka uyengena kulelo ubhalo suka uye kuliyana indawo suka uye ngaphi sathunywa eGreat Zimbabwe sathunywa eZambia kuLuwanika sahamba safika sathunywa eDula sathunywa eMatopo sathunywa eOmboshaba sathunywa koKhulunebana ngizihambile zonke lezo ndawo ngisiya yethula ukuthi sengithole uMambo. Now kwahlala 2 weeks after 2 weeks ngaqala uku-experience into engangingayazi ngoba mina bengumfundisi ebusuku ngabo 3 AM ngisendlini emakhandeni lapho engase ngihlala khona semphiwe indlu nguye uMike Moyo ukuthi hlala la indlu eyobukhosi indlu eyimbadalo yakho ngaphiwa le moto engangisebenzisa kwathiwa imoto osuyisebenza ukuthi awusasebenzi omnye umsebenzi ngaphandle kwaloyo ebukhosini savumelana isalary savumelana ukuthi ayichiya yonke into nzabe ngoholisa 20,000 rands imali engazange ngayithola kuzibela kathesa ngitholanga enika ama 2,000 well the topic for another day but ngawenza umsebenzi wami spiritually idlozi laqala ukukhuluma kimi after 2 weeks yile lafika latshintsha izinto empilweni yami lathi ke wena ungumoyo unguvuma baranda ungudewa lisuke la kuliwa
ukuchitheka kobukhosi lahamba lacatsha kumbe layafihlwa komdluli. Yikho ukungena kwami sengizalwa kumbe okhokho bami sebezalwa besiba ngabonyathi, kodwa kahle kahle singabomoyo. Maybe explain a bit there in terms of Mike Moyo and Mambo Bekezela Nyathi. Are you guys twins now? Susuke from Konyathi usuko Moyo. Explain a bit there about change of surnames and that. Indaba leyi it's very very complicated. It's spiritually, it's deep. Ngokuphunywa inyoka yikho kwavela khona amaqiniso ukuthi kahle kahle indlu endabulayo singobani, ngoba idlozi elikhuluma kimi kathesi engilithweleyo ngelelizwe idlozi elikhulumela ubukhosi, eliyilo eliphethe ubukhosi ngelinye lamadlozi ahamba phambili when it comes to ubukhosi bakomambo kumbe ubukhosi babarozwi. That's why ngigcine ngithunyiwe yilo futhi idlozi mawukhuluma ngendaba yona leyo yesitulo, ukungena kwami emanzini esizibeni ngithunyelwe idlozi eChangane ngapha eTanangombe, lapho kulesigodlo khona sokuqala sika Changamire Ntombo, inkosi yokuqala yabarozwi. Lakhuluma kimi idlozi seliqalisile ukukhuluma ukuthi singumoyo njani ngokususwa lapha ngempi kutheni safihlwa ngale sagcina sesingabonyathi, kodwa khathesi lobo bukhosi sokumele ngibuvuse, ngihambe phambili ngibulungise busebenza ngoba bevele bukhona izolo. Yikho ukungena kwami kulento ngathunywa emfuleni, sahamba safika eTanangombe eYidlodlo Ruins. Manje sakhuluma lo baba uGumbo onguye ogcinayo laphana indawo leyana yakwazi ngaphansi kweMuseum and Monuments, wasitshela ukuthi ngempela sikhona isifula eMpumalanga, ngoba idlozi lalitshilo ukuthi kulesifula esempumalanga esihamba lizasilandela lapho esigomba khona ngizafika mina. Wayitsho njalo ukhulu uTombora Shevira ungedengede okhuluma kimi. Ngizafika ngikhiphe isitulo sika Mambo phakathi kwamanzi. And it happened, sahamba safika olana indawo ngilo Mike Moyo lo mkakhe lama security sasilayo saswacelile ukuthi ayesincedisa ekufikeni kwethu kana lana indawo la kanye idlozi lafika. Sesisitholile isifula sasilandela sayibona ibhendi amanzi amnyama kugcwele sigcwele yathulethe ensi, kwakusesabeka ukuthi ngenyama nje ngangivele lami ngeke ngingene. Lafika idlozi, wafika ukukhulu ngicina mina ukubona ngamamehlo enyama sasihlezi phandle duku ngazizwa nje vele ngingasekho, ngangena emanzini ngilidlozi. Ukungeneni emanzini ngaphuma lesofa elinjeka lona lesitulo selitshe esikamambo kumbe esamakhosi abalozwi, ukuthi ke kungahlala lo nxa eshona kumbe nxa ekhitshiwe kungena omunye asisebenzise njalo nje ngasikhupha emanzini ngasiqhubela uMike Moyo. Now isitulo ebesisikhulu ebesisinda okuyisimanga ukuthi mina ngasikhupha ngingedwa, kodwa phandle sathwalwa ngamadoda angu-8 ngasagcina futhi siya eplazini leplazi lakhe eduzane lapha siyathatha izisebenzi ezazikhona eplazini ukuthi bencedisane ukusifaka ebhareni, safuqwa safakwa emoteni ngamadoda angu-8, kodwa mina ngisikhiphe ngiyi-1 phakathi kwamanzi. Kubonisa amandla edlozi, kubonisa ubuqiniso bomsebenzi enganguthunyiwe ukwakha kumbe ubukhosi babalozwi lobu osobuchithiwe futhi khathesi. So fast forward to now, you were the one who installed the Mambo, right? Mike Moyo, you're the one who installed him, right? Very well. Let's speak about the dynasty now. Is the dynasty still standing right now? Ubukhosi engakutsho kathesi spiritually obabalozwi abusekho. The same spirit eya anointa uMambo ngalesi sandla uMike Moyo phezu kwentaba. Angazi abanye uMambo laba engibazwayo abakhona kumbe asebevelile, kodwa lo engamgcobayo mina uMike Moyo umntaka Ngondoma lo eMawabeni, idlozi elakhuluma kimi laphakama lamgcoba lenza izimanga, lakhipha isitulo selitshe, lavumbulula imayini yelizwe, imayini yabo Mambo, labhoda la ilizwe lonke limngenisa ezimbalwini ezinye okungangeni umuntu, engifika mina ngikhuze kuvuleke okokuthi la engahamba kathesi ngingekho akakwenzi ngoba ngingekho. Lelo dlozi elamfakayo lisebenzisa mina njengomntwana wedlozi, njengomuntu owayethunyiwe ukwenza lo msebenzi, selamkhupha. So uMike Moyo spiritually is no longer our Rosary King. Edlozini asisamrecognize, edlozini akasekho ngamaphutha amabili amathathu awayenzayo.
okwayenza ukuthi idlozi limkhafule limkhiphe kuleso sihlalo. Yes, okokuqala iphutha alenzayo uMike Moyo okwayenza idlozi lamkhupha nanku akaqedanga ukulandela izinqumo kumbe imigomo yokuthi aqualify ukuba inkosi yabaRoswe. Okokuqala nanku nxa usiba inkosi yabaRoswe kumele i12 houses ibe khona, izindlu ezingu12 zabaRoswe zibe khona. Ubukhosi babaRoswe asobukhosi bomuntu oyedwa, asobukhosi befamily, njalo asobukhosi bobungane. It's a spiritually set up, into yakhona ngeyomoya. Ngapha komambo kumbe sirozwini kusebenza umoya, kusebenza idlozi. So inkosi kumele nxa iyinkosi ngaleso sikhathi ilandele umoya, hatshi ukuthi yona inkosi izibone isifuna ukuba mkhulu kulomoya kumbe isifuna ukuthi wena okamoya akudonse ngamakhala. Lapho kwahamba khona uMike lomoya baklashana, akaqedanga uhambo lokuthi aphelele, uhambo lokuhlala phansi asebenze le12 houses. Ngithe nxa ngimbonisa ngendaba ye12 houses eyahamba futhi yavezwa nguMambo Msarurwa, mawumazi uChief Msarurwa uweChief, eveza indaba ye12 houses. Lo moya wakhuluma nge12 houses wala ukusebenza le12 houses. Okwesibili bamtshela futhi ukuthi ke kumele upasa njani. Inkosi yabaRoswe ngayisikhethiwe yagcotshwa ukuba inkosi, kumele ingene phakathi kwesiziba, angithi dabule phakathi kwesiziba esilengwenya iyethutsha ngale, kube ngumuntu oyenza izimanga, amise umkhonto emoyeni, amise induku emoyeni, ayethule umhlali awubisele, ahambe ivini emoyeni, angisho ahambe phezu kwamanzi, ngoba thina ngesilozwi inkosi zethu zabalozwi ziba lama powers, certain powers. So uMike Moyo konke lokho wayengakakuphiwa, engakafiki kikho, wagijima watatalaza umntwana 2 minutes wayesefuna uku-announcewa njengenkosi, sokumele umhlaba utshela abantu beZimbabwe betshela ukuthi inkosi kaqedelelanga. But also there's a later circulating on social media around uMike Moyo being the king of Zimbabwe lapha inkosi. Uthiwa later says ukuthi ngkhona chiefs wonke akhona eZimbabwe yena he's the one in charge. Maybe I showed you the letter before we started the show. How authentic is that letter? Leyo ncwadi ebhalwa nguMike esibonayo koBulawayo lapha ebhodayo kuma WhatsApp groups njengoba ukhuluma ngayo, lami nginje ngayithola ngayithunyelwa. Ngifuna ukuthi ngicacise lokho kubantu baseZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Okokuqala, uMike Moyo spiritually is no longer our king. Okwesibili, is no longer our Rosary king kumbe our Zimbabwean king. Okwesibili, Zimbabwe is not a monarchy. It's a constitution, it's a democratic country according to our constitution. So ke iconstitution yeZimbabwe ayivumi ukuthi kube lenkosi kuleli lizwe ngaphandle iconstitution itshintshwe, iamendwe, abantu sidebate ngakho. Angisho ukuthi sesifuna yini ukuthi kube lenkosi, njalo le nkosi izancedani, izayenzani kathesi, ngoba le bengithunyiwe. There was this thing, let me just sorry to come in through there. There was the King Mambo Day. Yes. Every year, where King Mambo goes to Mawabe. Talk to us about that. If you're saying a constitution ivume ukuthi kube lenkosi, but there's this event called King Mambo Day. Talk to us about those events and what you're saying right now. All right. Ngifuna ukugijima ngenze kanje ukwenzela ukuthi sizwisise ubuzile ngamaphutha akhitshwayo ngitheka qedelelanga. Iphutha lakhe lesibili alenzayo yikuxotsha induna nkulu yakhe, yena lo ekhulumayo uChief Nyathi spiritual, okwakumele ukuthi alinde lesi sihlalo spiritual, alinde ubukhosi spiritual, akhulume engakakhulumi, abambe emoyeni, abambe abantu, akhulume labantu, ilizwe limuzwe, lo hulumeni amuzwe. Yini lo owabhala incwadi ngibhalela iChiefs Council ukuthi sengithole uMambo lakathesi iChiefs Council incwadi yami kayiphendulanga. Angisho meaning ukuthi nxa bengayiphendulanga abavumanga bayemukelanga kumbe uhulumeni kayemukelanga, mind you iChiefs Council isebenza lani le government, uhulumeni akayemukelanga ukuthi uMike Moyo uyinkosi. Alright, so ke nxa sigijima sizophendula indaba yeMambo Day, the first letter yabhalwa yimi
mina ngibhalela iSigodini Police Station ngayiphiwa ipermission. Isicelo sami ngasicela kuSigodini Police Station ukuthi sifuna ukuzogubha usuku lwabalozwi esasibiza ngesilungu sithi iMambo Day, ngoba sasifuna ukuthi showcase imigido yabantu bonke abangabalozwi kuleli lizwe lamatshe. 2, ngase ngi-invite futhi izinduna through umsarurwa, zabuya izinduna zaba ziningi, sibili sasile nduna zifika about laphana 90 or so ezazikhona ezabalozwi, zafika kulolo suku. Ngayikho engaphakama khona futhi ngakhuluma kulezi zinduna ukuthi ke ngithole umambo, angisho inkosi yabalozwi, ngisitsho bani, uMike Moyo. It was before then idlozi limkhupha kulesi sihlalo, ngoba selibonile ukuthi umntwana lokho eqhubeka ngamaphutha bemkhuza. Nangu usegijimile wazideclare ukuba inkosi kakapheleli ngosiko lwesilozwi, indlu zona ezingu-12 kazikho khonapho. Waphinda wenza futhi iphutha elikhulu ngokuthatha imayini yelizwe okwakumele izovusa umnotho welizwe eyabomambo, ukuthi nxa kungena yena abe yi-custodian, abe ngumanager nje, kwakumele at least abe ngumanager, ilizwe libe yazi, ibe documented imayini yelizwe, ngoba idlozi lalithe kule treasure phansi laphana ekaMambo. Wagebha uthe egebhile ukuthi treasure lana wayithatha wathini, uthe sebona ukuthi umbe sefikile ku treasure, I was fired. Ungixotshela ukuthi idlozi elikimi liyamhlupha nsuku zonke ukuthi uthatheleni imayini yelizwe, ugijimeleni wazideclare ukuba inkosi ungakaphelelisi imigomo ngosiko lwabalozwi. Wasenanzelela ukuthi lo muntu ungani usehlupha, ngaba ngani ngumuntu osehlupha kuye, kati idlozi elalikhuluma limtshela lezo zinto. Nansi isitulo selitshe sesivela khitshwa lidlozi emanzini, suthatha iglory yedlozi uyenze yakho. Kumele atshela abantu ukuthi hayi, isitulo sikhitshwe lidlozi, kumbe ukhulu ungedengede uTombore Shevera nguye ongiphele isitulo sesekuphakathi kohambo lobukhosi ukuthi kucine kunje. Angitsho konke lokho wagijima wazideclare waba nguye okwenzileyo, nguye okwenzayo. Idlozi lazonda, kafunanga ukukhuzwa lidlozi, kafunanga ukwemukela imigomo yedlozi, kafunanga ukulandela into efunwa lidlozi. Wabona kungcono ukuthi kahlaxotshe yena lelo dlozi elikhuluma kuye. Yiyo into yasixabanisa la Mike Moyo. Wagijima wangisa ecourt, Magistrate Court, amshola izwe indaba lana nchitshile enkantolo laphana for a year, ngoba engikhiphe endlini ayengiphe yona kuyi-part and parcel of my benefit. Wangithathela imoto, wakhathi allowance yami, and officially ngaxotshwa ku-social media ku-group. But how do you take issues that are spiritual to court? How do you bring legal issues now mixing them with spiritual? How do you solve this? Why not solve them spiritually? Very well, ngumbuzo omuhle. Yiyo into engafika ngayitshela uMagistrate laphana ukuthi okokuqala yona lindaba Magistrate vele isenkantolo erongo, ngoba mina uthe sengixotshile uMike Moyo ngareporta ku-council. Sasisesele council yezinduna. I-council yezinduna igoqela uChief Malisa, uChief Msarurwa, uChief Soswe, Chief Magoni, yiye i-council esasiyifomile eyezinduna engasekhoyo lawo, ngoba bonke bona laba futhi wahlovela wabadudula waphuma kibo ngendaba yokuthi wayengafuni ukuthi into le ikhulunywe. Ngamtshela uMagistrate ukuthi Magistrate, okokuqala vele icala lona leli uMike Moyo yabe wazongivulela lapha athi yena ngiyala ukuphuma endlini leyo, uthi indlu yakhe. Indlu yona leyo ngiyiphiwe, is part and parcel of my benefit. 2, indaba le ngiyimangele mina ku-council yezinduna. It's a traditional matter, vele kayingeni la, ngoba indaba ezinje ngosiko lwesilozwi, okokuqala siqala sibize idlozi kube yilo elisandulelayo. Kuyagidwa, kukhale imbira, kukhale ingungu, kukhale ihosho, amabhiza, yonke into liyana, sithi appease the spirits kuqala, ukuze sikhulume ngodaba oluphathelane lomoya kumbe siphathelane lobukhosi. Asithathani singenise emakhoti awamanje awesilungu, ngoba uyalibiza ulithini idlozi ekhoti yesilungu, uzakhulumani umuntu omdala esefikile ukuzaba ukukhuza abantwana nxa kulempazamo.
khonokhana kwabazondisa futhi kakhulu ukuthi kulokuthi wena uhlale phansi lo mfowenu ngoba we are twins. You mentioned indaba yobuwele, we are twins nalo Mike Moyo emuva ngale sizelwe sababili kulo Tombora Nyika lo Tombora Shevera. uTombora Shevera nguye lo okhulumayo ophuma kimi la yena nguTombora Nyika. uTombora Shevera umdala liwele elidala yena iwele elincane. So ke ngokuxabana kwabakhona emuva osokuphindile futhi yikho kwayenza uTombora Shevera ungedengede wabaleka ngoba wayebulawa la, wabaleka wacatsha ebabirwa kuBogwanda area, waqalisa ukuzala abantwana ngala esebabiza Onyathi ngoba wayecatshile. That's why khathesi idlozi lona lele la komoyo seliphuma kimi osokungahamba kungani kuyindida ebantwini ukuthi njani emuntwini wakoNyathi. Lo muntu okhulumayo ngumoyo, nguvuma baranda, ngudewa, ngegazi, ngoNyathi ngesibongo ngokucatsha sokuvela manje amaqiniso ukuthi ngingubani. Allow me to cut you short today. Guys, if you're just joining us, this is the Breakfast Club. Today, I'm in conversation with Chief Bekezela Nyathi there, speaking about the Mambo Dynasty, but also there's a letter circulating around the issue of installation of Induna Bulawayo. We know Bulawayo is a metropolitan city, and now we see a letter circulating. What's your take there coming from the Mambo Dynasty? Okwakathesi ngifuna ukucacisa lokho. Mina I'm no longer working with Mike Moyo and angilandanga lapha futhi ukuzokhulumela iMambo Dynasty kumbe Mike Moyo ngoba ngisasebenza la. That's why ngimbiza Mike Moyo ngoba spiritually ngishilo ukuthi is no longer working, so ngeke ngimbize Mambo until idlozi lisinika omnye uMambo engizahamba futhi ngibe part of it ngoba uyabe ephithwe kwini lidlozi ngoba ngile role vele ngidlala spiritually when it comes to ubukhosi buka Mambo. Angitsho incwadi leyi esiyibonayo ifikile la kimi in the form of an SMS ngikuchilo futhi basebuqaliseni naphana kuthiwa uMike ubusy ngokufaka izinduna, ufuna ukufaka izinduna koBulawayo. Bantu bakithi ngiyakhuluma futhi ngiyakuphinda lokho ukuthi uMike Moyo akaseyiyo inkosi yabalozwi kuleli lizwe kumbe kasonkosi yabalozi lapha eZimbabwe. Spiritually so wakhitshwa asila nkosi yabalozwi at the moment. 2, uMike Moyo uthi yena uyagcoba izinduna edorobheni, uzigcoba engubani njengoba yena kuqala is not recognized by the government of this country, by the constitution of this country. Lezo zinduna uyabezigcoba ezisanga zisiya reporta kubani lazo ziyini. Mind you thina ngesilozi singabantu bosiko asenza izinto ngoba sikopa komakhelwane next door kumbe into eyenzakala eSouth Africa kumbe kwezinye izizwe. Thina into yethu ikhokhelwa ngumoya, yinto eyandulelwa ngumoya. Umoya uthi usomkhophile wona omfakileyo, kodwa yena uyaqhubeka uyawuphikisa futhi ubhala izincwadi ubiza abantu ufuna ukubagcoba izinduna. Izinduna zankhona ziyabe zisenzani njengoba uthi ukuthi Bulawayo is a metropolitan city, which is very true. Silabantu ngokwehlukana la ngendimi la ngembala, silabelungu koBulawayo, silamandiya, silamaChina, silabantu abamnyama, silamandebele, silamashona, silamakhalanga, silamavenda, silabesuthu, imhlobo yonke ithe gwaqa koBulawayo. Now nxa uthi wena usufuna ukufaka izinduna koBulawayo, for example indawo ezifana njengazonke bo Hillside kumbe ngapha emayadini, abelungu bonke la abagcweleyo bayahamba besiya report enduneni efakwe nguMike. Alright, okwesibili, induna ngosiko lwabelozi, ngosiko lwethu. Induna kumele ibe lama subjects, induna kumele ibe lentaba lapho ehamba siyayenza khona usiko lwesilozwi. Kulezi ntaba khona ezingakhipha izinduna koBulawayo yiziphi? Induna kumele ibe lomfula lapho kuhamba kusiyagezwa iminyama yesigaba, iminyama yendawo, iminyama yelizwe. Kulezi fula ezingakwenza konke khonokho sibona nje oMazayila. Induna kumele ibe lomtolo. Kulezi hlahla ezinkulu ezabadala ezikhethiweyo eziyimtolo ezingaba imtolo yesigaba kumbe imtolo yaleyo amalokithi. Okwesibili, laba abantu basedorobheni bangaphansi kamunicipality. Uthi ukuthi wena abantu abangaphansi kwe-constitution bekhokhelwa ngumunicipala, local government kuyiyo ephetheyo, usubakhupha uthi wena kabalandele wena usubagcobile. Which means phela i-tax siyabe sesiyiqondisa kuMike Moyo. Anti kumele sibhadale phela intela njengabantu njengabahlali bakoBulawayo. Abantu bonke laba basemele bethatha i-tax beyihambise kuMike Moyo, uMike Moyo sethe
angisho yena engubani ngoba ngapha ngesilozo nxa ekwenza ngegama lesilozwi asimazi uMike Moyo kaseyiyo inkosi yabalozi. So ke asikwazi ukuthi uyabe kwenza ngegama likabani. One la ngegama likahulumeni, uhulumeni kayamazi kamrecognize, so uyabe kwenza ngegama likabani. So ngiyabaxwayisa abantu bakithi bakobulawayo ukuthi ke asiphaphameni singasetshenziswa. Bantu bakithi ngiphendulile yona lencwadi ngoba ngithunyelwe ngabanye babadala besithi kanti kuyini lokho chief okungenze ngaphendula nanku ngiyakucacisa. As I have said ukuthi mina I'm no longer working with Mike Moyo, but okungenze ngaphendula phakathi kwalabo bantu ababhaliweyo kuyona le ncwadi eseculator kobulawayo kubhaliwe umuntu wakoNyathi, kwasekubhalwa Reverend Nyathi. Right, abantu abangifonelayo mina abangi-SMSelayo bacabanga ukuthi uNyathi lo yimi. Bangifonela ukhathi Nyathi siyakwazi ukuthi wena siwasuka kuMike Moyo ngamaphutha awayenzayo vele kaseyinkosi. Kanti usubuyele yini kuye? Siyakubona phela lapha ubhaliwe encwadini. Yikho kwangenza ngaphefumula ukuthi hayi bantu bakithi ayisimo uNyathi lo obhaliwe ngayilandela kahle response yami. Lami kangimazi ngatsho njalo ngoba angisasebenzi laye uMike Moyo. 2 vele uMike Moyo kaseyiyo inkosi yabalosi. Ngimbisile kini mina spiritually ngedlozi ngathi nansi inkosi yabalozi sikhethiwe lidlozi lehlabathi. Spiritually futhi ngiyamkhupha ngoba idlozi selithe ngu-announce lokhu kubantu ukuthi uMike Moyo no longer our rosary king. Izinduna zonke lezi bezisebenza ngaphansi kwami azisekho kuye. Izintaba zonke lezi azisamvumi uMike Moyo akangeni ngisho enjelele kade suzamela ukuyenjelele bafike bayala ukuthi angena. Ngisakhuluma ngenjelele manenge ama-function uzwile bekwazama ukutoyitoya wes toyitoya inkosi iyatoyitoya itoyitoya kobulawayo lapho ukuthi atoyitoye angazi ukuthi wayesithi utoyitola ukuthini. Inkosi yake yatoyitoya kulokuthi inkosi nxa ukuthi kuyiyo ephethe intonga yobukhosi meli yelitsheni iyekhuluma labadala ilungisa izinto spiritual anti yinkosi. Kodwa ungabona umuntu onjalo esengena esongani sokuyi-political party songani sesenza i-politics sesibona isibhakera abantu sebemele betoyitoye bebhikitsha yamiswa itoyitoye yakhe ayifuna ukuyenza kobulawayo. Konke lokho kwakumbonisa kwakuyisayini ukuthi abone ukuthi abadala sebemkhuphile njalo abadala bazona. Maybe last as we close off the show this morning, let's talk about the regalia worn by the Rosary people. I see uqoqa umqhele uthele induku. Tell us the meaning. I see abantu all these days they just wear this as a fashion statement. Tell us the meaning of umqhele lenduku. Ngiyabonga kakhulu umbuzo omuhle lo obuzayo. Kukhona okukhona njengoba uyathi ukuthi abantu sesithathekile ngefashion esingayaziyo ungathananzelela ikakhulu ngapha ngithi sindebeleni bemathebeleni kulohlupho lwe identity crisis. Abantu bakithi abazazi ukuthi bangobani kahle kahle ngokufika kwamanguni befika kuleli lizwe lamatshe ngo-1838 ibafike lapha abadominate abathatha abalozwi laba ababengapha abafundisa isindebele nje basengisikhuluma namhlanje kanti ke izolo lathi ukhulunywani isikhalanga that was the royal language angitsho le rosary angitsho kodwa ikhalanga ibidominate kakhulu kule iphathi kumbe kuleli lizwe lamatshe it was royal language isikhalanga. That's why we thola ngale ikaranga emaswingo angitsho ngapha uyikhalanga abantu ababengapha kasibundule njani umntaka Mambo all those things. So ke iregalia esasilayo thina iyabalosi kayisiyo leyi esiyibona igqokwa ngabantu ekhona namhlanje eyifashion eyesinguni kumbe yamaZulu. Angitsho sesibona abantu sebefaka amabhethu sebefaka imsinsi sebesithini that is nguni attire. Thina eyethu iroyal attire kumbe ngithi attire abalosi ngamalembu amnyama. Angitsho amalembu yethu amnyama ayacrossana kanje linye libuye ngapha elinye licrosse ngapha elinye libuye emuva. Angitsho ubusufaka isikhumba nxa ukuthi maybe ungumambo isikhumba sengwe phezu kwelembu leliya kumbuye inkosi ufaka icrown oyifakwayo eyesintu sibonile lapha uMono Mtapa yakhe yaqinisa icecisiwe kuhle ngoba kwakulama Arabs laphana ababe trade laye bamenzela liyana which is fine. Kodwa eyethu ayisiyo le yamanguni. Well ibhethu serigqoka isigqoko sethu sifaka imbabala phansi kuba ngani yiziketi ingakube kuza abantu beku-understand kuba ngani yisiketi nxa ukuthi umele ugqoke ibhethu kodwa kahle yilembu elimnyama. Ilembu belikhona bantu bengacabanga ukuthi ilembu labuya lomlungu. I-cotton besivele siyilima thina
angisho azange sifundiswe likhiwa kumbe umlungu ukulima ikhothoni. So besilayo ilembu elimnyama lazo izigogo, but i-design yethu ayifani, ayisiyo le ecaziweyo njengeyamanguni. Alright, coming to umqhele lo owubonayo la. Umqhele lo owubonayo lapha esikhathini esiningi siu-associate lamanguni. Angisho-ke yiwe siwabona efake umqhele. Kodwa emuntwini olwezinyoka, angisho emuntwini oledlozi, kuyakhulunywa ukuthi gqoka ulutho ekhanda. Angisho gqoka ulutho ekhanda, gqoka isikhumba sempala ekhanda. Ungananzelela ngigqoke impala le ngenxa yokuthi le ingubo okumele ithungwe eyakithi ngapha angilayo, ngisebenzisa yona le. Kodwa eyethu ayisiyo futhi yona le design engiyifakileyo la. Angisho kodwa intonga awuphonga ukuthwala intonga ungelabizo, ungelagcobo, ungeladlozi. Ungayithwala intonga leyi elekhanda elikhulu njengomuntu ongubaba, wonke umuntu la intonga, lami ngila intonga endlini njengendoda. Kodwa leyi angithwala ngithwala nxa ngisemsebenzini wesintu, ngisiyakhulumela bona abanikazi abanithumeleyo. Kunjalo hayi ukuphunga uhamba nje uthwele kumbe uphunga ukubonakala ukugqokile estudio. Mina nginje kangihambi ngigqokile estudio, ngigqoka nxa ngisiyakhuluma labo abadala, ngigqoka nxa ngisemsebenzini yabo kuphela. Angazi kumbe kucacile. Yeah, kucacile, but also sometimes ngijawuzwa abantu sithi ngona iyakhulunyelwa imqhele before ugqoka. How true is that? Ungalisho liphinde mfowethu lento njengoba ngichile ukuthi kasomgcexo. Angisho-ke yingubo ukuthi kumele uyigqoke ungumuntu olabadala. Angisho yimpahla okhungwa ngayo njengomuntu olabadala. Angisho lento induku engithweleyo mina ngikhungwe ngayo. Angisho le mpahla zami engilazo ezesintu ngakhungwa ngazo. La yona lingubo imqhele wawukhona kulezo mpahla zesintu, kodwa ke batsho ukuthi sicela eyethu yesilozwi ibe nje bayidescribe. Baxolisa ukuthi ayikathesi umuntu okwazi ukuyenza akasimtholi, sicela ukuthi ebefake yona le engifakileyo, kodwa ngesilozwi kahle kahle ayisiyo yabalozo, somqhele wabalozo. I think I have a lot of questions to ask you this morning, but our time is up. Thanks so much for coming through the Breakfast Club this morning. Siyabonga kakhulu. Thank you so much. Guys, thanks so much for watching the Breakfast Club. Hope you guys enjoyed the show and learned a lot about the Mambo Dynasty. All the questions have been answered. Maybe you're asking on social media platforms, on WhatsApp, around the Mambo Dynasty. I hope you guys have been answered by Chief Bekezela Nyathi this morning. Joining us on the Breakfast Club, please do pass your comments, your feedback. We value your feedback and want to hear from you. Do follow us on Facebook, Twitter, Instagram, as well as YouTube. From myself, Brighton Ncube. Hope you guys have a blessed day.